ngasi day 4 ko day 4 aikoina discussion togadabasi affirmative sentence ka aikoi negative sentence asi karino aikoi yeminasi ko affirmative sentence ne adaga negative sentence ka ana masige affirmative ka negative se kana kadai dagi lakpano haiba tarari nan mamangge ai video da aina hai ki leirabni adonga side ai muka hanna hairoi assertive sentence tigi mokoi ju tholak pane assertive sentence se karino hai tarani mazi isam samna phongdo ko tarabusu mazi positive oiba wahi sense phongdo I adagi ani subuda negative oiba sense phongdo e adana madu dagi lage rega positive sina ai khoina kadai dagi lakpano hai tare grammatical language sai tare masi affirmative hai bne adaga negative sida dum negative sentence leireba ko ada sini aigana affirmative ka negative sentence mage origins ada mathang dai kona yeng da base ai hojik definition da yeng se aibadi ai grammar tam bani na ka as definition yaudra da yaroiba ada affirmative sentence ai ngasai hai gre affirmative sentence ai bise karino ko ai da point wise lak ahano point dai kona affirmative sentence karino ai batara de mana phungdol lameba kano se wahi se ko magi sense made adum positive word legene ana ahan badai koni yeng da basi an affirmative statement hairasiko an affirmative statement is made karina mitam da any sentence haisiko is any sentence or declaration natra ko or any declaration that is hoje aina kari hai mitam da made positive oigene ko adagi point number 2 da affirmative se ikona hen na khangjai tare point number 2 da igona yeng da bisi amuka an affirmative sentence ikoi affirmative sentence ko an affirmative sentence karino hai patara di amuka an affirmative sentence is a sentence karamba sentence no hai patara di indicates ko aikoi da haiba amde takpa karino haiba tare aikoi da khangal lisi a positive sense or meaning as in ever adagi ani so ahom so points a yeng se tara so aikoi na affirmative sitting asai ge speaker na ngangi bese si se da o hei se ko asi se da mare support to gani karino ai tare support someone or something haibane with the points mo pigi affirmative sidi madi adam always kari form the legine ai taradi positive form da dum legine ba adana sida amuka ai ige ko affirmative sentences are statement mauna yauriba ko mauna phongno iba asi kari yaugane taradi madi positive forms adum yoram gane adana masi bai khona affirmative sentence ai example ma ai ge present continuous form da ko present continuous form da taradi here is nupa asi ai koi isai ma yelase he is writing a song hairase natra si se egoi si positive ne he is writing a song ma isai e haibane si da isai e de haidana ma ji isai ma e ri haibane si egoi na ma si da yori bisi asi se egoi present continuous ki form ne ada tense ki form ai ta present continuous ki form ne ko ada si in terms of egoi formation of sentence haiba taradi affirmative ki sentence mo oigre ada si se da egoi na is haiba yori ko si da writing lere a song later amom to guys there is a subject later ko so the helping verb or be verb later the verb the ing lai the some the object later ko masi khoina affirmative sentence ni hai gane ado masi khoi affirmative ti negative ondring ei da khoina hojik ani subada amuk yeng se ba ko negative sentence hai bisi karino hai bisi negative sentence hai bisi asai ge positive later di mage positive later di opposite was negative lay hai bise koi khangi bani yes haira di no hai mi ju yawra kani nadra
isam sam na raibada ekhoi negative sidi ngasai gi no sida chat ka dori ba hadi oyo posak tu oide haiba gumba adagi lairiyo posak tu su laiti haiba gumba khangba posak tu su khangdi haiba gumba adugi sense phongdok pudana ba ekhoi negative sentence hai ga da so na sida makha ta na ekhoi mamut seng nai amuk negative ki definition je muk irakke ko masida ekhoi na thoina mai definition di khan ngai laite moroi na ekhoi na yeng ga da budi affirmative tigi mato kamai na ekhoi negative sem gani aduni adu ai si sida ai definition khara ai ige ana sida ekhoi na ibi abusi a negative sentence ko ngasai ai na haibodo a negative sentence is a sentence ko a negative sentence is a sentence karimba sentence no aidare that states mana phongdo isi mana hairi bizi karino haibudai tare karigumba ko kari oibi asima de dum false oigene mazi phongdo kane ba that something is false haibizi maunda magi sensing as I have the oiba posak to su oide haibugumba leiba posak to su leite ko khangi haibdu su khangde haibugumba adugumba negative sense adagi negative meaning people sentence to boy madu boy khina negative sentence ana ko gane ko ado sena point moire ade hosik maru oina khoni yeng da busi akoi negative sima to kamaina same mini adu di ko affirmative tigi akoi ngasai oiba posak to da oidi hai bisi ma to kamaina same gini hai bisi lambi ani hum lei ba ko irai rai ba yamna lai ba kano su lei adagi khara lu tak to ba hi tare khara lu ba akoi sense su khara lei adana ahan ba da akoi yeng se akoi na kari toy matam da akoi kano si negative se akoi na mato kamaina same gi hai ba matam se da ai sida ire ko aina ngang bu dum ngang na dum translate to buni ko kamaina aikoina same ai tarade ngasai gi negative se aikoina posak ma hape kari da hape haiba tarade aikoi di karamba posak no ai tarade not haiba aikoi wahi se hape karam kari kana gi matungda wahi kana gi matungda hapu no ai tarade aikoi auxiliary haida malai ko natre heraga aikoi helping verb haida malayeba auxiliary ge helping verb se muk khangdradi amokol lu kadam ne adu ai adu mai herakke auxiliary verb haibaga helping verb haibase si sam nair badanga sa ina hana pirambado he is kari hai he is writing a song haibane natra ada si se subject lere ada si degena si pause aikoi asi pause aikoi say affirmative ne se mato kamai negative no the content the yori is sentence and analyze those auxiliary ga helping ga ai se e se ai na to polonda da tarazima se auxiliary helping verb aina ko bi ai kari ga noi tarim se primary kanogi auxiliary gi primary auxiliary gi manung da chali bane ba kari noi da ma gi b family se da ko b hera ga ai b verb lei da na ga b verb hai ba tarari is mr was where ga ai ba do na sida lei re ba mana hai ri singa sai gi masigi matung sa da auxiliary gi matung sa da gona not hapaga akoi negative same ne yes hojik te akoi masi yauram bani na yam laire natra si sa da akoi auxiliary verb si yaw bani asigi matung sa da not hapaga kari su siloroi sa da he is not writing a song hairaga sa da akoi affirmative te hojik te negative on greba yam lai ba natra ji sumaina lai ai bi nang na masi masak se khang da ba tarari masi mamang da ha pura badum soirani adana mana hai ri si matak ta hai bi si after auxiliary natra helping verb ki matung sa da ikoi na not se hap ga ikoi negative sentence se mi hai bane ko ada ai makas da ai hai ra ke ka auxiliary verb se auxiliary se da ikoi na two types lai gane me am na khangmi ga da bri ko ahan ba se ke na hai ta ri primary ikoi primary auxiliary hai da le re u z I IARIES aduga model auxiliary haiba amaga maksai model do ai ajuk palla de dum khangani ning singani ai cell ga suit ka haiba da ko adagi sisi ada sisi da ai na ani su da yeng da se primary auxiliary se ai kana no yeng si ko sida han bada ngasai na haiba gum na primary auxiliary se da B family malay gane ba B verb haina su haina ba mi me am traditional english ki matu in ko sida am later is later adagi are later was later where later natra adagi do dana do later adagi did do
does adagi did leigani adagi have ki family da ladi have leire has leire ko adagi had leire ani subada ka mage kinds ani da model auxiliary yengsi model auxiliary da yaw buzi adum ai sida samlak pakre ege sell leire ko should leire adagi will leire would adagi can could ka adagi may might ai extra lonely ira makhoi gum buzi sentence da example da I can do it ka ai banatra say affirmative sentence never rasida can yaur banena horen nang di kari hab kana ta rasida I cannot do it hayo nenda mana ayo sida rules ki matak ki rules ki matunda sigumba auxiliary na tra helping verb yoram batari madugi matungda kauroi da basi ko not hab paga ai khoina affirmative tigi negative sentence sem gane hosik ai khoina aroi bada hai ga da basi can also canoga assertive sentence siga ko assertive sentence ka aduga affirmative sentence ki magi khetna ba khara mai pallamge adai matungda ai ngasi gi masi video da dum loisange mathangda ai ngasai gi makha ta rai tare sidri auxiliary verb yoro de dugi matungda helping verb yoro de madugi matungda ai not ha paga negative sentence sem gi ne yaudaba sentence de koi kamaina sem mi de mathangi video de koi yeng mena sikko loram dai da ai hyper kara hiram ge koi assertive ka koi affirmative ki khena ba ni ko ma gi difference han ba khena ba hayu koi assertive sentence se ma sidi koi na kari no ai madam da assertive sentence sidi can be either ai sikko ma di ani manung da ma oi positive natre heraga ekoi negative oigene asini mari lambi assertive se lambi ani da ngasai sai gre phone lokre amana positive ta amana negative ta ko adubu ekoi affirmative sentence haibe sidi ma zali karino ai batare affirmative sentence ta yoga da ma gi sense ma zali always sai batare ko matam lebe ki bekta mare dum positive oiraga leigene sida negative ki sense of phone do sini khet na ba haibise daga madoka maina ai sentence am sin negative ni haibise nang na khangni ai tari ngasai gi not khakta yoromaga sentence da not khakta yoraga ai kanoni haibise negative ni haibise leite ko the sentence amada ai na kari gumba wahi khara haibitare karam wahi no hai tare ai sida irake kari gumba ka it contain haigeda angasai gi negative sentence ta yaubusi it contain it haibidi negative sentence uni ko it contains negative words ko like kana no haibataradi not haibagumba adagi never haibagumba no haibagumba adagi nobody ko nobody adagi none haibagumba mayam lairi ko makoi singse yorama ba later this sentence una negative sentence ni haigane ado ngasi gi ai video sim masida ai loisen ge ada mathang da ai nga sai haigre auxiliary yaudaba adagi helping verb yaudaba taradi ai affirmative tigi negative kamana same gani adaga ai sida iri ba asu sudri ada mathang gi video da ai amuka he nai hablakke da mayam na ngai biramo ada ngasi ai ga matam khara khaktoi ba tarabusu grammar se tamminnabagi matam se pbb gi da makta ai gi viewers sing ba thagat sari adaga mathangi video muk mai menasi hena asigi kupumro se muk khamin nasi thank you very much for watching my video